Nomaton chishma? Assalomu alaykum. Nomam Zarshay. Zarshay. Chamadaromdagi ishmi? Yosh bo'yoqshak esida dispetcherda. Styak bu. Hozir o'shagichmi? Ne? Nemi holi? Optaton chansel dispetchingmi? Dunum soldan. Dunum solbiza kor mikunadi. Unja korkagimishmi yo diga kompaniyami korkagimishmi? Diga kompaniya bilan korkagi. Zimail bu. Zimail in Urusoy va shom yo Ne, odam xudom. A, odam xudomi? Nashun demagu. Shmo ba eng qiyin ko'rashchi dispetching mana xudaton ba. Qiyinda jami hozir ham vaqt bu. Hozir ham market bilan shofir famidanda qiyinda. Shofiroki oson nemi ko'rgan. Hamma jalbsa kaysiz qiyin. Shofir bu famondodan qiyin shuga hozir. Ha, mana go'yt hamma mefhaman. Чи ваятон бошад ана гует ҳаман бинан шума. Советатон барои шофирош совет просто гует. То маслахат. По желанию. Не, маслахат ами самое главное ин корба диспетчерки ядгириша ва фамида рафта гешта. Фамида рафта геш ёки терпение дар кор мия он чизам хин дакор. Терпение, естественно, терпение дар кор. Шофир будаги одаму худашам мединад ки